جه برنامه کرد ویزیون دگی امریکا واشنطن سلاوریز بینرنهجا وک هر جار ما وی هفته جی کمک بابت جو ورا آماده کرنه. دم باش تماشا نهجا. گوری رکفتنا دنابرا روسیا و ترکیه هاتی قبول کردن هرمک بچک یله ایدلیب بهتا آوا کردن. نتوان یگرتیج و نیز و تماشا دکی و هر وها کار بدستن امریکی جد درباره هبون و هزا امریکا لروسیا دبیجن وان تو پلان تنینکو هزن خواهج سوریه بکشینن. نتوین اگرتی پشگیری خوب و رکفتنا ترکیه و روسیا لسر درست کرنا دورکا بیچک لحرما ادلبه او د کنترولا چندین آلین دجبر حکومت و بشار الاسد دیار کرد. سکرتری گشتی نتوین اگرتی انتونیو گوترز دی بیان نامه که دا پیشوازی لرکفتنه کرو داخواد جتوای آلین شرکر کرد کاری بو بجه کرنا رکفتنه بکن. نونری تایبت نتوین یگرتی بو سوریا استیفان دیمستورا دکمبونا جواتا اولکاریا نتوین یگرتی گوت پشتی رکفتنا ادلبه چه اگر نمان بو دست به نکرنا پی واجوا سیاسی. ما پی خوشه بکیم کرنا تنگیجه لحرما ادلبه. اونها پشتی گهشتن به رکفتنه که چه اگر نمان بو دست به نکرنا پروسا سیاسی. روسیا دخوازت رکفتنا استانا بکتا بنگه بو چار سریا پرسا سوریا نک جنیف. بالیوز روسیا بو نتوین ایگرتی به بوچونا دیمستورا قائل نبو. از دخوازم بیجم استیفانی کس نکارتن جواتا اولکاری بو گواشی لسر ما بکار بینتن و کس هندی ما کاری لسر پروسا سیاسی ناکتن. ارکتا صاناهی کرنا کاری مایا نر براتیا پروسا سیاسی. پیفدار وزارت درویا امریکا هیدر نور دبیجتن سنگیا کار امریکا لدما بیت و لسر چاره سریا سیاسی به. از باور دکم او تشتین هین لدما بیت ببینین پروسیا جنفیه. به باور یا ما چاره سرین لشکری دم کردن سوریه پیتوی به چاره سریا سیاسی هیا. نونری تایبتی نتوین ایگرتی بو سوریا جیمز جفری بسیار دکت آیا روسیا گرینگی دده تا چاره سریا با آشتی لسوریه؟ اگر روسیا گرینگی دده پیدا کردن آشتی لسوریا دوی در کفتنا ایران و چکدار نویج سوریا پشت راز بکه و به یک جاری لویری نمینن به در کفتنا وان ترسا هفرکیه که برفرهجی نامینه. ترکیه و هزکا زورتا روانه ادلبه بکتن بو ریگریه لهر هیرشکا هزن حکومت سوریا و چکدارین ایران و لهمان دم داوی گواشه لسر هزن اپوزیسیون بکت تنگجه دگل حکومت زیده تر نکن. ادلب داوی ترین هرمال بن کنترول هزن اپوزیسیون سوریا پشتی رژیم بشار الاسد جپرانیا دورین سوریا در کرین. شارزا باور دکن بجه کرنا رکفتن نفساناهیه به تایبت لسر جدا کرنا هزن اپوزیسیون دگل جهادیان. وزیر براوانیا امریکا جیمز ماتیس گمان خسته لسر چاره سر کرنا روشا ادلب و گود ادلب آلوسترین دورا سوریه و من گمان هیا برای کفتنه که چاره سر ببد. ولاتین یگرتیان امریکا نزیکی 2000 سرباز لباکور و روشالات سوریه بجه کرینه. پیفدار وزارت براوانی امریکا دبیجت امریکا سه رولین سرکه لسوریه هنه. ویران کرنا داعشه و راهنان هزین خوجهی و ام دزانین کمبون لچارده و مهده هنه کرن. او جی اگرکا سرکیه بومانامه لسوریا. لگور رکفتنا روسیا و ترکیه دوی دورا بیچک حتی نواراستا مهاده بیتا درست کرن و وکیشانا چکدارین جبهت النصره و والا کرنا دورا بیچک جتوایا چکداران لهشتارون نبویا چند افرای کفتنه و شریج ادلبه دور بخه. خالد فتاح دنگ امریکا. ده دمکی دا که حکومت سوریه و اپوزیسیونی به خیراتنا ریکفتنا ترکیه و روسیا دکن لدور ادلبه هن گروپین چکدار پشتگیرین ریکفتنه وک خواهین بناف دکن و دبیجن او داری وکه جبو تندوتجیه که بهتر. گلو اف ریکفتن ده برجواندیا که ده و تایبتمندیا و چیه؟ بری در باسمون استودیو من اف پرسو هن پرسندرین گریدای جه دکتور کمال سیدو ریوبرین ویسینگه ها روجلاتا ناوینا کوملا گلین بندگه فیدا کل آلمانیا دیمینه کرن. كان صالح دست بكدا افريكافتن و افشاركو دهات حاضر كرن لدجي ادل بجاليه رژیم الشامي هروها روسيا وايران و هناك بداوي بخن جبو خلق سفيل لهرمي هل بتشتكي باشش بركو اگر هاتو ايرشك باتا كرن وينها بلكي يبدا حزارة كس جهد لبي باز دانا بالي سينوري تركيا دا بالين دندا وقربانين مازن شي بنياني افريكا فتنها مرو وقتا
چاوکی گشتی لی بنرش بو خلق سیویل باشه لی ام نزان هینا نابرا روسیا و ترکیه دا لسر چل هفته کرنه احتمال هیا خال نهینی هبن دوی اوید ام دزان حرکو لحفاتنک لدنیای چه دبی خال نهینی هنه که خال نهینی و چه بنتشتی کنه ام فهم دکن لو درجی اردوغان ده پریس کنفرنسی دا جگوته بو او دخوازه حلبت لدیجی کردا هم چکدارن اپوزیسیون سوریه دبت نصر نظام ارتش آزادی لدیجی کردا بکاربینه لهینا سادیست ام نظام بله دکتور ام دزانی یک جوان خالن کو ترکیه اریکریه لسر او کو او رخصتنا وقت به انیا رزگار کرنا شامه کو گریدای به جبهة النصر دا يعني بري نافي خو جبهة النصر وقريداية برخصتنا القاعدة وكو رخصتنا كتروريست بينو دبي وجه هريمة درخة أفجي هناكي أركك زحمته يعني دي ساجي وجارك دن رنجة خلق السيفيل راستي تندوتجية ببنت تشد بيجي أدوي ما وريد أما باندورا تركيا لسر جروبين چکدار لسوریه همو آلیان مزنه در زمان خدا باندورا ترکیه سر داعش جی هبو امنزان حتنها البته امریکا اگر که اون بارتر زانبن که باندورا ترکیه لسر داعش چو خاصایه لی باندورا ترکیه هبو لسر داعشی هبو دما شر موسله دا لسر گروپن دنجی باندورا ترکیه هیا ترکیه سوز دایی که وان گروپان بيتشك بك عجبا و تركي كاربه ادوي باوري دما و تركي هل سوزا بده وان وجالي دنواجي او كسن ورشادكن چقدر رادیکال بنجی مروفن ریالیستن جی و زانبن کو در دوروان دور بیچکریه ریل پیشیا وان نامینه وقتا کو ترکیه به جدی جوان را بیچ چکی خودینن و چکی خودینن البته ترکیه چبکی و اف گروپن هم تخن اف گروپن دن یعنی اف گروپ ارتش آزاد و دی یعنی عینی گروپن رادیکالن پروگرام ارتش آزاد و یا جبهه النصره جهدو گلکی ندوره یعنی اف گروپن کوهن الوداری گروپن اسلامیستن رادیکالن دولت شریعت دخوازن لهم تشتا و ترکیه سوز بدوان لحر حال تركيا هرم ودولتين هرمي ورنجة دولتين يعني اكتب جيهان جي تفدا جوازية خينا فيروان هند بيجن يعني اوبوزيسيونا نرمره هي او جروبين تيروريست هنا حر حال رژیم سوريا بلان دكر كو بريشك برفره بپشتگیریا هزن عزمانيين روسيا واليگرين خو ين ايراني إيريشي إدلب بك إيروجي بخيراتنا في ركفتني دك يعني تدبيجي چه قزنجا رژیم سوريا جي في ركفتني ام دزانن هاد شر سوریه دا شرکی یعنی پروکسی وور بنته بناف کرن یعنی شرکو اشعالی دولت مزن واته کرن رژیم سوریه گلک بریار ندسته ویدانا ایران جی نهوقاز بریارن گرنگ دست امریکا دانا دست روسیا دانا دوی شریدا لی اونایو معنی کو باندورا ترکیه هندکا یا باندورا ایرانی هندکا باندورا ایرانی جی هیا خورتا یا ترکی جی خورتا لی باندورا هری گرنگ دست امریکا و روسیا دایا وقتا کو روسیا به دشتی بکه و رژیم مجبوره ما رژیم نکار تشتکی دم بکه رژیم و راضی ببه لی وکو نها مگود دیاره جبو همو آلیا نها روش باشه وقتا کو رژیم ایرش بکره احتمالا ایرشن هوایی جالیه امریکا و لدیجه رژیم دست بکرنا تركيا جرازية يعني حمو آلي رازينا لياقرنج و سبا يعني تفصيلات مسألة كنا قرأك عن فيزان دكتور امتزانن روسيا جيكو باوكي تند يعني لدجي فان جروبان بو جروبين اوبوزيسيوني وكو جروبين تيروريست بناف دكرن دغوتن حتى نهاجي دبجا او جروبين تيروريست دبجي هرمي دركفن تدبجي قزنجا روسيا دفيري كفتني داتشيه روسيا دخوازا كو يعني جي كو لشكري روسيا اللي هي الحميم والدغرندن توشي شركي نبن ام في مسألة باش دارن كو روسيا جي تجربة افغانستان باش فيرگويا يعني امكان روسيا تنانا تيكا شركي دريش خاين وحروج روس بين كشتن وقتا تركيا وامريكا بخوازن روس بين كشتن و روس بين كشتن جي يعني وقتا سينور بفكرن چاك وتقامني جبو اسلامجيين لوتل بدرباس بن و روشا تركيا روسيا قال خراب روسيا دخوازا هيدي اغري خو شيوا خو خارن خو بكلينا يعني حتى نها سركفتي بين تشاوا لغوتا سركفتي بالحلبه لدرعاي هيفيا روسيا أواكو هيدي الدرع الأدلة بيجيبوا بك لعجبة و
ترکیه بسرکه دیارت مسئله اتلی بدا اوروپا امریکا ام دزان وزیر کاروبار دروا یا آلمانیا جی موسکو بو وانج دیجاتیه خو لدیجی و اپراسیونی نشان دا ترساوان نتنه جی اسلام جایا هر وها جی پنابره یعنی وقتا 2 میلیون 3 میلیون پنابر با علی ترکیه دورن و اردوغان پنابرن جارکه دی لدیجی اروپا جی کار بینه یعنی گلک قانونی مسئله هنگه تبحث امريكا كر يعني وكو كو امريكا بواوي وي لشكري لغوركم اشتدي جشتم و تفلي ببا اگر كو روسيا و رژيم اسد اريشي ادلبي كربا لي ام دزانن كو بشتربون امريكا دفي بروسيه ده يعني جد تشتي كل ادلبي بدا بهتر لسر اصلا سياسيه بهتر داخويانين لسر اصلا لشكري او بهتر لالي روجلاتا كم فراتيه تدبيجي يعني اف بيشبينيا هان دبو اگر كو اف اريشا ببا رنگ امريكا باوكي لشكري تفلي ببا دباوریا من دا وقتا کو اردوغان چو سوچی لگل پوتین رونشت yani Amerika jî pêra bû, Almanya jî pêra bû, gelek welatên Yekîtiya Ewropa jî pêra bûn. Yani ji ber ku çima, ji ber ku berî Erdogan biçe Soçî, mas çû Moskowê her wiha em dizanin niha Erdogan jî tê Almanya piştî çend rojekê, yani danûstandirên Almanya jî Türkiye jî baştir bûne, niha hal hazir Yekîtiya Ewropa, Amerika bêtir piştgiriya Türkiye dikin, yani Türkiye ji pozisyona xurtbûnê bi Putin reaxivî, loma jî Putin zû razî bû. دکتور ام دزانین کو بره گرک رکفتن به تایبەتی ناوینا ترکیه ایران و روسیا ده چبون لدور نافچین به چک و نافچین آرام لسوریه و او باوکی وقتی به سرکفتی نچون داویه تدبیجی جیاوازیا و رکفتن جیا بری و هيا و رنگ اف رکفتن به بنگه که جبو پروسه که آشتیه برفره لسرانسری سوریه هێڤە ئەوە کۆ ئەv ڕێکەفتن ببە یعنی بنگەهرش بۆ ئاشتیەکە سەرانسەریش بۆ سووریێ لێ ناکۆکین نابەرە رووسیا و ئیران و تورکیدا ناکۆکۆین کورن حتا ئەv ناکۆکین نەین چارەسەرکردن ئەv ڕێکەفتن وێ بمینن ڕێکەفتنên تەکتیکی لێ تشتێ گرنگ ji بوومە وەک ڕێخستنەکە مافی مرۆڤ کو شەڕ ڕاوەستە خەلکێ سیڤیل بێتە پاراستن. روچگهان دنگ امریکا خجان فرقین راپورتک دی درباره کسین دی گرتگهین ترکیه ده آماده کریه و هر وها اندام پارلمان HDP حسین قاچماز جه دی درباره ویکی ده نرینه خواه پارو که. پارلمانتر HDP شرنخه حسین قاچماز دستشان کرد لگرتگاه شرنخه لسر گرتین سیاسی معاملین خراب بکتن. بریز قاچماز دازانین دما کسک دی گرتن بخوازن در باس بشا سیاسی ببن لسر وان زخت کرن. وی وها بحثوان ادعا کرد. دست پیکی ده بیم بغاردیان بیجیگه تی بچه کیش قوشه یعنی کیش اوده اف خوشین هجیب ده شکلینه ایک بیجن و که ترکی گوتین طرفسز ایک جیب سیاسی خوش آستانگی بو حوالا درد خین کو دو خوش و سیاسی ترجیح نکن دا ویجب نبجیرن نچن وی قوشه ابجی جانا حقارت جلوات که وکی دی جانا تون سروات کنه گافل وات کنه بیجن هیم بچویره چجا هینایم بردان بجی هیم بچویره آستانگی بو هواجی بو مالبات هواجی درکوت ناهیده نایر او بشنگ مته جسلوپنه او اوجی چند وهان لگرتگاه شرنخی دمان ناهیده نایر دبیجه دماغو اوهات کرتن پشتی خواست در باس بشا سیاسی ببه هلوه سکنه خوش نشانه ویشیدان چگو کی ترانه دید ایجلی گتره مگو کی بتدم کی بت از چنه گونا مگو سیاسی گونا لا سودو تارو مگو تارو بچه از چنه همه اوجه ما ناهیده و بحثا سراتی اخوه آ لگرتگاه شناخی دکه ولی روبی هم گرتی هم چی حفظه هم چی خواست موی حفظه خود جانا آب ما نبی خود جانا آفسامت چکو خود جانا مات تشتی خو پای خود دو خود راستش مرگو بهتشش مرا بناوتش مرا نکنی خدا اول ماروش مرا دو به پاش ماروشش مرا نکنی خدا راستی ام بجی قردیان و فلان و بیوان تاتونو چون آدید که ام چونو ساعت کم شده دیگه هم آرامه کم شده شده هم آرامه کنه هم آرامه کنه بشنگجی هفسروکا پارتی هرمین دموکراتیک آنافچه سلوپیه و او جیج بر کاروبارن خواهد بگردن او دبیجه زخت نپنی لسروان چید گرن بشنگ وها دوام کر
Göz önünde bulunulan bir baskı değil. Namı emeğine de danme dema hevditına em bi derengi de xistin dîsa dema axaftına bi telefonê jî dema me kêm dikirin li malbatê me dema hevdîtina da muamelê nexweş dikirin rojek ji bo hevdîtinê kalepîrek hatibû ku kurê xwe bibîne û ew tenê bi kirasan hiştibûn ser û porê malbatên me li hevdû dixin dema lê gerîne yanî ew jî rastê muamelên ne baş tên. Gelen ailelere de çok farklı bir muamele yapılıyor. Hüseyin Kaçmaz hafta borî pirsiyarnameyek pêşkêşê parlamentoyê kir bi armanca ku Wezîrê Dadê Abdulhamid Gül bersiv bide. Wî di pirsiyarnameyê de anî ziman li girtîgehê muameleyek kêfî heye li ser girtiyan her wisa, erka, gardiyan zêde ye û her tişt li gorî kêfa wî tê birêvebirin. Hüseyin Kaçmaz cî dide îddiayên girtiyan jî. Lê heta niha Wezîrê Dadê bersiva van îddia nedaye. Xeci Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Serokê Koreya Başûr serdana Koreya Bakur kir û li gel desthilatdarên wî welatî re hat bihev. Piştî civînekî dirêj her du serok hatin pêşiya kamerayan û kêfxweşiya xwe diyar kirin. Her wiha sûzên xwe jî dubare kirin. Di hevdîtina dîrokî ya Koreya Bakur û Koreya Başûr de Kim Jong-un sûzên xwe yên di derbarê planên çekî navûkî de dubare kir. Kim ragihand ku welatê we yê bi çavderiya zanistên biyanî yê planên xwe yên çekî navûkî rawestîne. 나는 문재인 대통령에게 من رکفتنک لشکری پیک آنی کو دجمناتیا دیروکی و تراژدیا 10 سالم داوی بینه. هر وها مسوز دا کو امید نیف گراوا کوریه دا چک ناوکی و گفان نهلن و آشتی آوا بکین. جهان هم یدی کو کان چاوا مش جداهی زیان دید. منسوز دا کوریا باشور کو دمک نزیک دا از سردانا سیولا پایتخت بکم. Çalakên Kore Bakur yê di derbarê çekên navûkî de bûye sedema metrsîk berfere li Koreya Başûr. Li ser rêkeftina nû serokê Koreya Başûr kêfxweşiya xwe diyar kir. Ji bo rawestandina çalakiyên çekên avokî Kuriya Bakur û Kuriya Başûr geştin rêkeftinekê. Ev cara yekeme û encamek dîrokî ye. Her du serokan li pêşiya kamerayan peymanekî imza kirin û gotinê xwe bi fermî diyar kirin. Her wiha her du welatan çendîn rêkeftinên leşkerî jî imza kirin ku rê li ber aloziya leşkerî bigirine. Tekiliyên her du aliya bi avayekî germ derbas dibe û her du alî dixwazin mêvandariya Olimpiyata 2030 de bi hev re bikine. Li aliyên din serokê Amerîka Donald Trump ji di malpera xwe Twitterê de kêfxweşiya xwe di derbara vê hevdîtinê û rêkeftinê de diyar dike. Pispor dibêjin gelek zûye ji bo pîrozkirin û kêfxweşiyê ji ber ku hîn gelek gavmane ji bo rawestandina çalekên navokî. Her wiha şîrovekarên siyasî ji gavên Koreya Bakur ne gelek hêvî darin ji ber ku helvesta lewaz diyar dike. Lê tişta hêviyê bilind dike ew e ku Koreya Bakur sûz daye planên xwe yên çekên navokî bi çavdariya zanistên biyanî re rawestîne. Lêzir renge bibe alava herî nû ya berevaniyê ji bo firokên ku erka wan ew e bihêlin firokên şer di meydana şer de bimînin. Ev firok wê karibin bi riya baskên xwe fiyûlê bidin firokên şer û di heman demê de jî fiyûlê ji tankeran wergirin. Agahiyên berfirehtir di vê raportê de. Tankerên balafirên asmanî mîna vê yekî hema hemû benzîna asmanî ji bo leşkerî Amerîkayê pêk tîne. Ev modela herî dawî tankera Boeing KC-46 Pegasus ya nû bi teknolojiyek hatiye kerestekirin ku ji aliyê dijmin ve kêmtir were xwanêkirin. Lê belê kêm xwanêkirin ne heman bi temamî nexwanêkirine. û ev pirsgirêkek gelek mezin e ji bo tankeran balafirên bombeweş û jetên şêrker ku ew benzînê dikine. Tankerên mecber ku ew gelek bê parastinin divê em wan ji dûrpêça gefên dijberan biparêzin. Ev têwateya ku balafirên me nikarin herin heta herêmên dijmin berî ku ew vegerin. Divê ew li dûra xwe bizivrin û careke din xwe bigehînin tankeran. Generalê hêzên asmanî Kelton Everhart ji Voice of America'ya got ku hêzên asmanî di ser çareseriyek ne asayî dixebite. Min got ku em hewcê lazerekê ne. Divê em parastina balafirên xwe bikin. Ka texmîn bikin nêzîkî 2 salan de çi çêbe. Em ê li ser balafirekî lazerekî biceribînin. Hekedimenên şer ji filmê Star Wars were bîra we bi lazerê êrişê ser dijminên xwe dikirin. Everhart dibêje ku ew ne armanca wan e.
اف چکیکیو ارشه نه اف چکیکیو بروانیه پسپور اسمانی تود هرسن شیروه که لیزر دکاره ببنگهی وره بکار آنین دا کشبو کورکرین سنسورین بالا فرکدن آنجی هات ناموشکدن یانجی اگر او لازر به قوتک مازم به او دکاره به صدم شوتاندن ناقله یانجی لاواسکرنا بان موشک یانجی بالا فره هریسن زلaldaki kulazerên berevaniye bere ku bi temamî werin bikaranîn ew bi salan werin ceribandin lê ew dibêje ku xeyala General Everhart ku danîna ev teknolojiyê li ser tankeran bibe avantajek gelek mezin. Tiştê herî baş ew ku eger hûn xwediyê lazerek bin ku wekî mekanîzmeya berevaniyê bikarbînin ew tenê hewceyî zêdekirina hêza elektrîkê heye. û dikare êrişên xwe berdewam bike bi vî rengî hejmareke êrişên bê sinûr dê pêk bê. Çekên piçûk evê ku kar bi destên leşkeriyên Amerîkî dibêjin dikarin li şerê asmanî bandorên mezin bikin. او درفت ددمه کو ام لقادا خو ببینین او دستور ددمه کو ام آلیکاریا لشکری و بالافرا بمباوتنه بکین او جبو کو ام شر بکین پیوسته بله افتش نهات هوله ام گل کلجانی لسر ویکی Kar bi destên hêzên asmanî hêvî dikin ku ew ê bikaribin ku di 10 salên pêşî da teknolojiya lazerê bidin servan tankera. ورزا خوندنê li herêmên Kurdî yên Bakurê Sûriyê dest pê kir û li Kobaniyê 537 dibistan deriyên xwe ji xwendekarên herêmê û herwiha yên bêşûnwarbûyî ra vedikin. Pemnêrê me li Kobaniyê agahiyên bêhtir hene. Li tevahî herêma Bakurê Sûriyê dest bi vekirina dibistanan hat kirin û li Kobanê 537 dibistan li tevahî herêmê deriyê xwe vekirin ji bo destpêkirina sala nû ya perwerdê. Ji wan 444 dibistanên seretayî ne û yên din, navîn û amedehî ne û dê 10,400 mamoste tevlî xebata perwerdê bibin. Li gor rêveberiya desteya perwerdê ya Kobanê got hejmara zarokan di sala nû da ji sala gorî zêdetir e û texmîn dikin got wê hejmar bigihêje 6,000 şagirt û ew jî li gor rêveberê encama baweriya xelkê herêmê bi sîstema perwerdê ye. Nîzî 10,400 mamoste da encama perwerda havîn û da encama perwerda peymangehê ev hejmar amadeyek ku derbasî dibistana bû û her wiha tayînatê wan çêbûn, cihkirina wan çêbûn li hemû dibistanên Kobanê, kantona Kobanê belav bûn. Hejmarê dibistana yê hî sal 537 dibistanin jî 444 seretayî ne û 93 navîn û amadehî ne. Gor texmîna li wê 6,000 xe. Ew jî di encama baweriyên gel hinekî zêde bûye. Ji ber ku menahêjê yê ku me daxistî bi sê zimanên fermî Kurdî, Erebî, Suryanî. Materyalên got şagirt li ser werin perwerdekirin bi sê zimanan dê werin dayîn. Ji asta yekê ta asta sê tenê bi zimanê Kurdî ye û piştî asta sê zimanê Erebî û İngilîzî jî dikevin perwerdê û beşên materyala ew in civak, bîrkarî, zanyarî û ziman û her wiha hin beşin din. Civak tê de heye, bîrkarî tê de heye, zanyarî heye û ziman heye. Safê yekê de diya sisiya tenê Kurdî distînin pişra jî İngilîzî dikeve ser materyalê wana yani zimanê İngilîzî jî û Erebî jî ser disekinin. Em dibînin destpêka mektebê beşdarbûna şagirdan dibistana ra pir xweş e yani pir wê heyecanê wê hezkirinê derbasî dibistana dibin. İnşallah em jî yani qandî wê hezkirinê wan ji mektebê wan rabin em kan bin wan bihêlin ji her tiştê di nav mektebê xwe de hez bikin. Hêjaya bi bîrxistinê ye got wê her pêkhateyek ji pêkhateyên Bakurê Sûriyê perwerdê bi zimanê zikmakî bibînin. Her wiha zarok ji her pêkhateyekê dê fêrî zimanê Kurdî jî bibin. Mahmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Kobanê. Dêreka di salên şêsta ve hatî valekirin niha ji bo pêşengên peykiran tên karanîn. Di seranserê cîhanê de gelek kes bû dîtina vê derê serdana çêk dike. Dêra St. George li gundê Lokova ya welatê Çîk tiştên tê de hene ku li dêrindin tu nabînî.
اف دیره د شر جهانی دویم دا که دراوشکا پر خراب دا او ج سالا 1906 دا والا بو کسی سردانوی نکر. لید سالا 2012 دا خوینکارک هنر جیکاب هدراوا بریار دا وی دیره بکار بینه وکو پیشنگه که. وی پیکرن تایبت چکرن کو وکو خلکه که رونشتی دیار دکه کو به پارچه که قماشی هاتنه وشارتن. اف یک وکی ترسکه دل خلکه دا درز دکه. اف دیر بویا جهه که سرکی بو گشتیاران. گلک جاران روژن شنبه تنه زیدی 105 کس سردانا ویدکن. آریان ریسر کوج فرانسا هاتیه بو سردانا دیره دبیجه او جوان پیکران ناترسه. از بیجم جهکی آرامه از حسناکم کو انرژیکا خراب یا هی جهکی خوشو بدنگه. پیتر کوک کو جاوه خود ده دیره دبیجه کو گلک کس هستکا پوزیتیو بوان درز دبه ده دیره دا لیکیم هنه کو هستکا نخوش بوان پیدا دبه. ریاکشن خلکه بگشتی باشه خلک دینه جهه که جدا و جواز لید دیرو کمه دا 2 یا 3 کس هبون قبول نکرن در باسی وی دیره ببن. دیره سینت جورج دکوه نزیک 200 کیلومتران یا روژهلاتا پراگ. بانه نوج بو دیره هاته چکرن ده سال 2017 دا دم گشتیاران زیدی 23300 دلار دانه دیره دا کوینه و ویدیویان به پیکران را بگرن. هر سال ده ماها 14 آهنگه که مازن تکرن جبو بیرانی ناروژا سینت جورج. سیلو جهکی نانپیجی نوی ل واشنطن پایتخت که جهو گنم با آواکی خوجهی هاتی هیراندن بکاردینه. فایزه المصری دبیجه سیلو چیروکا گنجکیه که دجیان خود دست به موزیک کر و بو نانپیش. برفرهی دوی راپورته ده. نانپیجی کانو بناو سیلو لواشنطن هاته وکرن. وشای سیلو برامان طیرک مندهوشه که بزمان روشحالات افریقا دبیجنه مندینکا. بری 15 سالان جاناثان بثنی به سردان چوی سنگال لروشحالات افریقا وی دمی او خوندوان موسیقی بو چو بیدا موسیقی افریقی فیر ببد لی حزو آوات نوی پتر برفکار گیلان و جوتیاریه و چون اوی دخواست هاریکاریا جوتیارین هجار بکد گو گلک دستنگ بون دما وگرا امریکا لخوارنگه هکی کار کر و شیان و ویان نوی بو کار نانپیجیه مستر بون آره او بو چکرنا هویری بکار تینت جوی جهو گنمیه گو جوتیارن خومانی برهم تینن. ام نزدیکی 20 جورن دخلودانی بکارتینین و همی جی خمالینه. او هر لدکان گنمی دهیرد گو تو لچم نانپیجین دی لواشنطن نابینی. گله کیفام بهران و آریتید رنگو بهنک خوش دیده تا دکانه. اف کار تایبت یه جانی سرن جانویسکار خوارنان سم گو پرتوکا بناوی بدیف باریه که نان خوش و گرم نویساندیه راکشا. سم دبیجد گر تو بزانی کیش گنمی بهری و نانی جه چه بکی شهرزایی پیدوید و تامکا جیاواز دتنانی. جان دزاند کاچه جورین آری دهیرین جورک زی ترش دبت و جورک درنگ جورک جبو سامونا یا جی نانستیر باشه و جورک جی کرناید. سیلو یک جوان نانپیجیانه کو کمل لامریکا صد صدی نان گنمی دفروشد و چه بر همین شکری جی تدانینن. جانی شیانت هنه کو لگل مروین وکی خواه کار بگد او کسایتیه که کو شرناهیه جبر همی خمالی چه دکد هر وصا هفجیناوی کو ماموستای یوگای بو و بیا شریکاوی. اوه در فتکا زرینه دا از مروون جیاواز ناز بکم که دیگر کارمند و جوتیارن مکار دکن. نانه لسیلو تیتا چکرن پر ساخلمه و وال خلکی دکه که زیبزی قصد بکنه. ایو نانا هن به تامو خوشی مروف جخوار ناوی تیر نابه. جان هر نانه که بشیوه که چه دکد و دطانی را داری دا دبریجد. تشتی سرنج راکش اوه که هر نانک جوان 36 دم جمیران ود کشد حتا چه دبید. جان بدلو جان وی کاری دکد. بکرن وی دبیجن براستی نانوی هجی وی دمیه گولیت مزیخد. بینر هجا لورم دیگن داویا کردویزیونا وی هفته تا چهارشنبه بمینن دناف خیر و خوشیه ده. بمینن خیر و خوشیه ده.